Katika maisha ya leo, watu wengi wanahangaika kutafuta pesa, mafanikio na maisha mazuri. Lakini mara nyingi tunasahau jambo moja muhimu sana. Furaha ya kweli huanzia ndani ya familia. Familia yenye upendo na muda wa pamoja hujenga moyo wenye amani na furaha ya kudumu. Watu wengi wana nyumba nzuri, simu nzuri au pesa nyingi, lakini bado wanahisi upweke. Kwa nini? Kwa sababu furaha haitokani na vitu pekee, bali hutokana na watu wanaokujali na muda mnaotumia pamoja. Mtoto anayepata muda pamoja na wazazi wake huhisi kupendwa. Mke au mume anayesikilizwa huhisi kuthaminiwa. Na familia inayoshirikiana huwa na amani zaidi. Tatizo kubwa siku hizi ni kwamba watu wengi wako karibu kimwili, lakini mbali moyoni. Kila mtu yuko kwenye simu yake, hakuna mazungumzo, hakuna kusikilizana. Taratibu furaha inapotea ndani ya nyumba. Ili familia iwe na furaha, kuna mambo kadhaa ya kuzingatia. 1. Tengeneza muda wa kuzungumza kila siku. 2. Kula pamoja mara kwa mara. 3. Kusaidiana katika shida na furaha. 4. Kujifunza kusamehe. 5. Onyesheni upendo kwa maneno na matendo. Kumbuka, siku moja watoto watakumbuka muda uliowapa kuliko pesa uliowaachia. Na mwisho wa maisha, watu wengi hawajuti kufanya kazi kidogo, wanajutia kutokutumia muda wa kutosha na familia zao. Furaha ya familia sio kuwa na maisha makamilifu, ni kuwa pamoja, kupendana na kuthaminiana hata katika nyakati ngumu. Kumbuka, familia yenye upendo na muda pamoja hujenga furaha ambayo